ما یک جایه شروع میکنیم شو برنامه محیط زنده رو از رادیوی نو. گل زیبای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی. از 16 سال آغاز شما و موسیقی امروز فرقیت ها چگونه است؟ همسرم فقط کوشش میکند که من از صنعتم دور نباشم. رحمت ما در خدمت بسیاری شما در تعلق نداشته. شما در رحمت یعنی که سراینده کنکورن بسیارتر بود. بعد سراینده زنده یعنی که با طرز زنده میخوندن بسیار بودن. همه چیز صمیمی بود. مرا تو کشتی عزیزم، هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را. Живая среда. سلام و درود میگیم با کلی یکاتون دوستان عزیز. امیدوار هستم که همه شما صحت و سلامت و خوب هستید. امیدوار هستم که یک تب بالیده دارید و امیدوار هستم که این صدای گوشخراش خندید زایرف برای شما البته که معقول می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که صدا گرفته از اون صدایی که همه روزه در گوش شما میزد و گوشخراش بود، امروز باز هم گوشخراشتر شده است. البته نابسته از این صداها، نابسته از این گوشخراشی ها، ما باز هم کوشش کردیم برگردیم به خاطر دوستان، به خاطر عزیزان، باز هم به خاطر شما شنوندگان عزیز رادیوی نو. و اینک ما به اون لحظه رسیدیم که از روی اعلان ها در اینستاگرام شما لکه آگاه بودید که مهمان ما میشوند در امروز یکی از سراینده های بسیار هم شناخته همراه یکی از برادرای بسیار هم خوش صدا در پهلوی ما قرار دارند. البته ما یک جایه شروع میکنیم شو برنامه محیط زنده رو از رادیوی نو. روا بچه ها خوش آمدند و پیش از همه از آنه که من مهمانان رو برای شما معرفی کنم، من پیش از همه میگویم که ابونه شدن رو فراموش نکنید در یوتیوب کانال و هر هفته روز چهارشنبه یا اینکه پنجشنبه، یعنی این دو روز انتخاب شده است برای وابسته مهمان ها البته در رادیو نو مهمان می شود و این چنین یوتیوب کانال شما میتونید ویدیو را با پررگی تماشا کنید، صحبت های ما را، صورت های زنده اصلا مهم به طور زنده در رادیو نو پیشنهادتان میگردند. سرپرستی کل شرکت موبیلی تیسل نقطه دسترس به دنیای رقمی. پس دوستان عزیز ما اکنون گزارش میکنیم با قسمت مهمان های ما که برادر عزیز ما خیام مردان. سلام علیکم، خوش آمدن. از کارگردان خواهش میکنیم که همون اخوی صحبت آنها رو بگیرد چون مستقیم است همه چیز. و دوستان عزیز تا اینکه شنونده ها خوبتر و بهتر با مهمان های ما، یعنی با صدای مهمان های ما و اون بینندگانی که مثلا در یوتیوب ما رو میبینند خوب دیگر آگاه باشند. و در برابر این البته کمی هم باشد صدایشون رو خواهش میکنم در وقت صحبت مخصوصا بلندتر کنید. و برادر دیگری ما در اینجا امین سفری، خوش آمدید. زنده باشید، سلامت باشید. و نصرانی چه خیلی است؟ تاب چگونه است؟ بهترین نصرانی یعنی که وقتی ما بهت خوش است ما برای این بگیم که مینی کنسرت که زنده تیاری دیدیم خیلی مسعود کوشش کردیم خواستیم که همه شنونده رادیو نو رو همه وقت مسعود خرسان کنیم. بهترین. و فکر میکنم که شنونده های رادیو نو و بینندگان یوتیوب کانال ما نیز به صبرانه صدای شما را منتظر هستند. و بعد از امینی بپرسیم که ببین نام شما امینی است یا اینکه امین؟ نام من امین. امین سفری. بله. امین سفری. ما در اینجا معلومات با اون، چون امینی هم نام بسیار هم زیبا است. منم چند بار دیگر امینی گفتم یعنی امینی این هم بسیار هم نام خوب است چون پریچاسکوی امینی الکه از نامش امینی ممکن امینی باشد. امین این پریچاسکو از کجا پیدا شد؟ در همین شهر. در همین شهر خودتون کرده؟ نه، سالن کرد. هم خیلی طرزی موی سر میکنند
بهترین تعمیر کرد. بهترین یعنی یک навигари прическа стайли хуб بله ва ҳамин суруд мувофиқ омад барои ҳамин стайлиш ҳам хеле نوگانی. пад стили ҳам суруд кардем. бале. این موی سر این آرایش زیبایی که در امین هست این به خاطر سرود بود. бале яке қандил ҷон. اوه انا قربانی و من قربانی بینندگان عزیز. و بیاد اکنون فکر میکنم که سوالهای ما خیلی زیاد هستند، سوالها از طرف شنونده ها نیز خیلی زیاد هستند، از طرف مردم زیاد است، اما بسیارتر طلباتی آن است که صدای در انتظار از شما رو البته شنیده باشند. از کی شروع میکنیم؟ چگونه است مثلا سیستم امروزه؟ چه خیلی ما میتوانیم که من شروع میکنم. امین نمیدونه چه خیلی کرد؟ آها. من شروع میکنم. امین جان فکر کردم یگان ملاتوک در طوری سرش است. خواهد چکار کنیم اکنون من سر بکنم. قدم هایی که در سحنه سوهای موسیقی میموند به همین خاطر کمک خیلی یک هیجان فرا گرفته شه. خواهد دو درچه ما با برنامه آینده کشوده شدن میگیرد. البته من فکر میکنم که امین جان حاضر با صدای خودش اثبات میکند که در ساحه موسیقی هم تون آمده است به قول دیگر. و اگر که آماده باشید امین جان، فکر میکنم اکای عزیز ما اکای خیام هم پهلوی شما میمونند و کمک رسانی میکنند، چون در پهلوی هم بودن هم‌آوازی، بله هم‌آوازی و همدستی و همبستگی این بسیار هم اقدام خوب است. اصلا مهم اون است که مثلا در یعنی علاقه ما شو برنامه محیط زنده دوام یک سال زیادتر نبود در رادیوی نو، باز زنده کردیم و موسم نو علاقه مهمونی دومی این برنامه شما هستید. اصلا عجایبش میدونید چی؟ همین دو مهمونی که پای هم میشوند هر دویش دو نفری است. یعنی از این برمیاد که دویت آماده حتما هست از طرف شما. واو. البته دوستان عزیز، یعنی سورپرایز شما را انتظار است و عین زمان باشد ما گزارش میکنیم با قسمت سرود اولین. سرود اولین از کی؟ امین جان؟ سرود خلقی. سبزبانوز. سبزبانوز، بله. سولوی طولانی است که در گوش ما و شما از ایام خورده همین سرود رو ما میشنویم. بله سبزبانوز این سرودی واقعا هم سرودی است که بسیاری ها ما و شما مخصوصا در این سرود کلان شدیم، در این آهنگ کلان شدیم. بله پس اگر که آماده باشید ما شروع میکنیم. شنوندگان عزیز ما آماده هستیم و شما نیز اگر آماده باشید رفتیم. امین سفری در اجرای زنده در محیط زنده پهلوی ما و شما از سرود میسرایند، سرود خلقی با نام سبزبانوز. پس گوش میکنیم و خلاص. از دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید.
бам 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 бш ей ман кам навозандагӣ метавонам бо бам бам бш ударник фаҳмидия нигоҳ кунем бш дам бале албатта ва акнун дӯстони азиз бо ҳамин энерҷӣ бо ҳамин қувва мо бозам бармегардем ба идомаи муҳити зинда аз радиои нав. хотиррасон мекунем ки хайёми мардон бародари азизи мо ва амин сафарӣ дар паҳлӯи мову шумо ҳастанд. ва инак биёед акнун гузариш мекунем ба қисмати суолҳо аз тарафи шунавандагон. аз ҳама муҳим дар ин ҷо ман фикр мекунам ки яке аз суолҳои хеле муҳим аст, барои манам ҷолиб аст. суол шудааст ки ассалому алайкум бародаро, акай Хайём ва акай Амин, шуморо хушомадед мегӯем ба радиои нав. шунавандагон барои шумо яъне хушомадед кардаанд ба радиои нав ва гуфтаанд ки шиносоии шумо аз кай пайдо шуд ва ин чӣ хел оғоз шуд. аниқтар фикр мекунам ки маънои онро дорад ки яъне ин шиносоиҳо бо ҳам яъне нав дирӯз пайдо шуд ё ин ки солҳои зиёд? беҳтараш Хайём ҷавоб диҳад. шиносоии мо беш аз 10 сол зиёд мешавад. вау мумкин 12 сол мешавад. амин мисол ҳамчун дудар гӯем хато намекунем, ҳамчун мисол спортсмени беҳтарин гӯем хато намекунем. бале ина аз ҳама ҷиҳата ман тайёр кардум, кӯшиш кардастем ки мисол ай соли гузашта як сол расо мешавад ки мо дар ҳамин соҳаи санъат именно вокал овоз бо ҳамдигар кор кардастем. кантар ки таҷрибае ки боло дорум ба ҳамин хотир аминҷона вай кардастам. яъне аминҷон чӣ хеле ки баромад кардан воқеан ҳам садои хеле зебо дорад, садои хеле гӯшшунид дорад ва аминҷон дар баробари оне ки қаду қомати хуб дорад, варзишгар аст гуфтем, яъне ба як мард 40 ҳунар кам. бовар дорам ки аминҷон имрӯз бозам як чеҳраи бисёр ҳам зебо аст. дар бораи мӯи сараш мо аллакай ҳарф задем. яъне ин типажҳо метавонад оянда дар соҳаи санъат, дар соҳаи мусиқӣ аниқтараш хизматҳои хешро карда бошад. бисёр ҳам хуб ва барои ман ҷолиб аст ки оё ягон лаҳзаҳое мешавад ки байни ҳам масалан бисёри ҳолатҳо мо мегӯем ки ҳамдигарфаҳмӣ дар зиндагӣ вуҷуд надорад, бародарӣ дар зиндагӣ вуҷуд надорад, азизиву рафиқӣ дар зиндагӣ вуҷуд надорад, не? яъне вуҷуд надорад ба маъное ки хеле ва хеле кам аст, не? масалан бисёриҳо ҳастанд ки 5 сол 10 сол яъне бо ҳам дӯсту рафиқанд ва як чизи кӯчак метавонад ки яъне аз бигӯем ки зиндагии онҳоро дур созад, рафиқи онҳоро барҳам бидиҳад. ҳамин гуна ҳолатҳоро шумо чӣ гуна таҳлил мекунед, чӣ гуна баррасӣ мекунед? ҳамин гуна мушкилиҳо шудааст оё боре ҳам дар шумо ё ин ки на? ростӣ аминҷон як хислати хуб дорад ки ҳамин гараскопи мо як аст. кадоми ҷолиб? чӣ гараскоп? бақар? бале. аҳа мо бачаҳои пуртоқат шавад аммо хуби аминҷон дар чи аста ки бекина бача ҳамин чизе ки мешавад ҳамунҷа ғурурша нишон буда метия мақсад баъди ҳамунҷа ки гап задем усу рафтем бо ҳама ором мешавад, бо ҳама ҷои хуча мегира ай хеле биге ки мо паси баландӣ кунем ягон хеле чизо мода кӯшиш мекунем ки ин гапҳо байни мо набошад. беҳтарин коре нашавад ки масалан Хайём аллакай нагуфт ки ман пурғурур нестам, нагуфт ки ман масалан ҷангу ҷанҷол намекунам, фақат дар бораи шумо гап зад. Хайём баръакс аст ба фикрам? марди пуртоқат аст вале хислаташ манда монанд аст. акнун дига гуфтивае ки ҳама чи агар ки як бошад, характерҳо як бошад, ин мучал як бошад, якҷо кор мекунӣ, як сатҳда роҳ нишон медиҳад ҳамчун устод, ҳамчун як роҳнамо, ҷоиз нест ки ҷанг кунӣ барои ягон чизи кӯчак. бале дуруст. бале кӯшиш мекунем ки мо ҷанг накунем. ягон маротиба шидааст ки ҳамин ба қавли худамон мардак ворид ҷанг карда бошед, яъне
مثلا با دیگران ها با هم نه با ها هم نه نه عموما خصلت جنگ این خصلت خوب نیست. مرد باید اكو جنگ جا دولت روسیه به یک میدان جنگی بودگیست. از صنعتکار عموما باید آدمی مثل آروم طبیعت باشد. آخر اکنون صنعت آرام طبیعت باشد ورزشگر را گرفته آورده شما سراینده کرده تا نیستید چرا نه هماهنگی های بله بله اینا با هم دیگر توری میبیانده ورزشو صنعت خصوصا ورزشی که من میکنم گوشتین یونان رومی روسی با روسیاش کلاسیکی بربه میگن با صنعت سخت وابستگی دارد سخت وابستگی دارند بله بهترین یعنی از این برمیاد که به هر حال ما از ورزش اومدیم به صنعت اومدیم به جنگ به جنجال ها به هر حال نشد که ما بله یعنی بگذار که جنگ نباشه همه وقت بگذار که همین گونه رفیق باشید همین گونه عزیز باشید همین گونه برای همدیگر قربان شوید دوست باشید و آهنگ نوبتی رو برای میخواهم که برای شنونده ها پیشنهاد کنیم کدام آهنگ اینم خلقی است بله چرا نمیشود که یک بار خیام بخواند یک بار امین جان میشود شما نه میشود اگر که ما خونم سرودی پای بوسا میریم سرودی چی در نزد میکروفون هم گوید شنونده فهمم سرودی پای بوسا آها پای بوسا پس سرودی پای بوسا اگر که آماده باشیم شنوندگان عزیز وات برای چی اکه خیام وات برای چی باید دو بار شنوندگان عزیز در اینجا شما در یوتیوب خواهید دید چون قدی اکه خیام کمی پستر و قدی برادر عزیزی ما امین جان کمی بلندتر است میکروفون ها اینجا فرق میکند به همون خاطر اکای خیام برای همین سرگردانی ها شما گفتید که بیا دو تا همون خونه تمام کند بعد من خونم ها حاضر مراتبه دیگر با عوض میکنیم با هم خیلی غم میتیم آماده هستیم شنوندگان عزیز محیط زنده است از رادیو اینا پیشنهاد شما و اگر که آماده باشید ما هم آماده هستیم اینک سرودی نوبتی ما نام دارد پای بوسا پس پشت بوسا میشویم و اینک سرود در اجرای خیامی مردان پیشنهادتون میشود آماده هستیم پس رفتیم صدر نماند که شبی گذشته ماندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته ماندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته ماندم ای بو صدر نماند که شبی گذشته ماندم همه بیت عشقیم بر لبت نوشته ماندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته ماندم چشم
شبی گذشته موندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته موندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته موندم ای بوسه در لبانت که شبی گذشته موندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته موندم همه بیت عشقیم را بر لبت نوشته موندم браво браво кафкубиҳо барои худамон дӯстони азиз. бале ва инак акнун мо бозам бармегардем. садоятон хаста набошад хаёмҷонако. бигзор ки ҳамеша ҳамин гуна рӯи саҳнаи тоҷик бошед, рӯи саҳнаи мусиқӣ бошед ва мо бошад бозам бармегардем ба идома. инак солҳо акнун мегузарем ба қисмати акаи хаём. акаи хаём то ҷое ки мо медонем шумо чандин сол аст дар соҳаи мусиқӣ ҳастед, ҳатто бигӯем ки аз ҷавонӣ завқу ҳавас доштед, аз кӯдакӣ шояд завқу ҳавас доштед ва яъне ҳамчун профессионал то ҷое ки мо медонем аз соли 2009 аллакай шумо ҳамчун сароянда корро шурӯъ кардед. як муддат бисёр ҳаводорони худро ҳам пайдо карда будед дар он шабу рӯзҳо зиёд буданд ва чаро як муддат ба қавли худамон пауза шуд? чаро як муддат масалан ин энерҷӣ, ин қувва ё ин ки шояд хуб намедонам барои чӣ? садора хоҳиш мекардем, садора хоҳиш мекардем. дӯстони азиз эхоро бигиред бачаҳо. ну сар кардем то 2016 баъд соли 2016 ман бо ҳамроҳи ҳамсарам яъне оилам сафар кардам, яъне ки сафари дигар давлат сафар, яъне ки ба Америка рафтем. ба Америка ҳамунҷа зиндагӣ фаъолият кардем. семейни одам мисол фарзанддор шудем, шукри худо, соҳиби як писарча як духтарча. ой беҳтаре. қариб 10 сол зиндагӣ кардем, яъне ки фарҳанги онҳоро омӯхтему, як пасти баланди зиндагиҳоро дидем, бисёр рӯзҳоро дидем. омада хай дубора ҳамин санъат бо кашид овард. мисол чӣ хел аст, як санъат дар дил як чизе аст ки кушта намешавад, дар рости гап солам нигоҳ намекунад, вақтиш мешавад, хай бо вақтиш омад бо дубора рӯи санъат биромадем, бедор мешавед. ҷолибияш ин аст ки масалан бисёриҳо вақте ки масалан ба хориҷа мераванд, шароити хубро мебинанд, ба гуфти худашон масалан бисёри ҳолатҳо мегӯянд ки хориҷа зур аст, хориҷа зур аст, хориҷа шароиташ хуб аст, хориҷа фалон, хориҷа фалон. масалан ман хайр чандин давлатҳои наздик сафар кардем, давлатҳои дур Аврупо масалан сафар накарда будам, аммо ҳозир замоне нест ки ҳоҷат ба сафар аст ва шумо бояд сафар кунед, баъд бубинеду аз шароити он кишвар бохабар бошед. сомонаҳои иҷтимоӣ ҳама чизро масалан бароятон рӯшан медиҳанд. аммо ба фикри шумо ҳамин андеша чӣ гуна аст? воқеан фарқияти кишвари хеш, фарқияти масалан Тоҷикистон ё ин ки ватани хеш аз хориҷа, аз дурӣ аз ватан чӣ гуна эҳсос мешавад ва чӣ фарқи, чӣ беҳбудиҳо дорад, чӣ масалан азиятҳо дорад? мақсад масалан ватан аку як чизе ҳаст ки ба ҳар ҳол дар ватан ин манзили мое, аз ҷое ки ба дунё омадем, и ҷони мо аст. ба ҳар ҳол одам вақте ки сафар мекуна, аз ватан дур мерава, як муддате хеле ғамгин, як ғам фаро мегира инсона ки як чи гум кардагӣ барен хеле баъд одам ранги мисол хоби нағз намебараш, хеле як чизе ҳаст ки фақат як меган ку зиват мекуна, мекаша ватан. да барои ҳамун тревожнес ҳамин чизо вақте ки ватан дурӣ ҳаста, ором нести мақсади гап. ада ватани худут ба ҳар ҳол ватани худ аст, иҷа ватани аҷдодии мо аст. куҷое рафтӣ нарафтӣ, фикри ватанам бояд аз ёд нарорӣ. ҳама вақт дар фикри ватан падару модар бошӣ, ёру бародарон бошӣ.
иншолло ки ҳастем мо. یعنی این بزرگی وطن است که خیام رو بعد از 10 سال باز برگردون به طرف خیش و باز هم به ساحه خیش برگشت و بله. و دوستان عزیز بیاید اکنون ما سوال رو هم برای شما پیشنهاد میکنیم و بعدا یکی از شنونده های ما می نویسد که برای برگشتن کسی به شما کمک کرد که آغاز کارتون را از سر شروع کنید یا خودتان سر کردید؟ در ساحه موسیقی در نظر دارم بفکرم. дар соҳаи мусиқӣ барои баргаштан дубора рости гап бозам мегум аминҷону баъд оилам ҳамсарам фақат кӯшиш мекунад ки ман аз санъатам дур набошам аз баски ки оилаи ман ки санъаткор ки ҳаст манам мефаҳмад дар бораи санъаткорӣ дар бораи чизо بهتره. озод гуфтам метавонам ки дубора бар рӯи санъат мара баровардин ҳамсари ман аст. بهترین بگذار که همین گونه همسران زنده باشند، همین گونه همسران پشت همدیگر باشند و فکر میکنم که اینها یعنی باز هم قدرت زن، قدرت مادر است که میتواند که باز آغاز کنند. پس اینک وقتی اون رسید که گزارش کنیم به سرود نوبتی. سرود نوبتی است که میشود؟ امین جان میکروفون عوض نمیکنی؟ میکنید. اگر میکروفون عوض کنید بهترش بیاد از اکای خیام شروع کنیم. بعد امین جان میگذارد این طرف. من حیران که در دویه چیکار میکرده باشن. خب پس اکنون ما بیت شروع میکنیم. فکر کنم سرود نوبتی اکای خیام پیشنهاد کنیم. بعد اون قدر مشکلی هایی که داریم. آماده هستین؟ بله. پس سرود چی نام دارد؟ بیاد پیش از آن موسیقی رو ما شروع میکنیم. نام سرود رو برای شنونده ها پیشنهاد کنیم. نام سرود با نام گلی زیبا است. این سرود سال 2010 سال اولین بار اومده بود. یک سرودی میگم تاجیکی است. یک سرودی خیلی ساده شیرینک است. بهترین سرودی ساده شیرینک و نام دارد با نام گلی زیبا. پیشنهاد شما شاید به طور زنده از طرف برادر عزیز ما خیام مردان. پس گوش میکنیم. رفتیم. زیبای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی، برای دیدنت گم زندی، گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی. گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی، برای دیدنت گم زندی، گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی، برای دیدنت گم زندی، گل تنهای من از من نرنجی، گل تنهای من از من نرنجی. براво!
و اینک اکنون دوستان عزیز ما بازم برمیگردیم با ادامه انا همین صحبت و با ادامه محیط زنده از رادیوی نو. خاطررسان میکنیم که در مهمانی ما قرار دارند خیام مردان و امین سفری، امین جان انیخترش سفری و سرپرست کول شرکت موبیلیتی سل تیسل، نقطه دسترس به دنیای رقمی. و با همین اکنون ما برمیگردیم به قسمت سوالهای نوین که سوالها در اینجا آماده شدند. یعنی خیام، مخصوصا برای خیام فکر میکنم این سوال ربط دارد که میگن موسیقی امروز، یعنی موسیقی امروز که شما آغاز کردید و وارد موسیقی شدید بعد از 10 سال یا اینکه 15 سال بگویم مثلا ایواز تغییر ایوازو یعنی 16 رفته باشه 10 سال ده تقریبا از سالی که شما سر کرده بوده در سال 2009 و علاقه 15 سال سپری شد، درست؟ 16 سال. از 16 سال آغاز شما و موسیقی امروز فرقیت ها چگونه است؟ فرقیت من فکر میکنم که 16 سال پیش یا که 10 سال پیش به هر حال یا که 7 سال خصوصا مقصد گپ کردم 10 سال پیش در سالهای نبوده مثلا پیش گذشته رو من فکر میکنم که боли یعنی که سراینده کنکورент бисёртар буд. Баъд сарояндаҳои зинда, яъне ки бо тарзи зинда мехонданд, бисёр буданд. Ҳама чиз самимӣ буд. Ман фикр мекунам ба хотире ки мо дар студия кор мекардем. Мисол рӯзое мешид ки ай шаб то саҳара кор, яъне ки фаъолият барои суруди дар ҷустуҷӯи суруди нав, барои овоз, барои ягон идеяи хуб фақат кор мебурдем. Овози бисёр чизо чӣ хел шидагия мисол мегиранд ба таври фонограмма гӯем хато искусственный ҳамона инсон худаш месароя ҳамона метавоне ки машқ кунӣ зинда равӣ хониша. ба фикри ман агар ки инсон вақте ки сарояндае ки дар ҳамин соҳа агар ки профессионал мегӯянд ку профессионал бошад, аз овози зинда бояд натарсад. Зинда ин чизе аст ки таланти худро инсон нишон медиҳад. бале аз чизе ки дар студия мешавад вай студия вай чизи беҳтарин аст, лекин ба ҳар ҳол пеши як бародар я мухлисида мехонӣ, ак хуб мешид ки зинда хонӣ. Зинда ман ҳозир хонам, паго мумкин бо хушрӯтар мехонам, бо дигархелтар мехонам. ба хотир ҳамин фарқиятиш дар ҳамин чизе ки ҳамин совети ман барои ҳамаи ҳамин сарояндаҳо ки ба таври зинда аз ҳама беҳтарин як кайфияти худшо доранд. хоҳиш мекунам ки мин баъд ақаллан 2-3 сурудшона хоҳиш мекунем зинда хондан ақаллан омода кунед. бале ҳадафи асосии радиои нав ҳамин аст хаём ҷон, яъне радиои нав ҳадафаш ҳамин аст ва махсусан барномаи муҳити зинда ба ҳамон хотир рӯи кор омадааст ки мо муайян кунем ва мо бояд дақиқ бидонем ки зинда хондан кайфияти худашро дорад. бубинед масалан ҳар як мусиқӣ, ҳар як садо, ҳар як хатогиҳо, ҳар як омодагиҳо ин дар пахши мустақим меравад, не? лекин ҷолиб аст, лекин барои шунаванда ҳам ҷолиб аст, барои масалан он нафари бинандае ки дар ютуб ҳам тамошо мекунад, барои он ҳам ҷолиб аст. ҳама ин ҷолибиятҳо аст, чун зиндагӣ аст дигар. бояд сароянда ҳам зинда бошад, бояд сароянда ҳам зиндагӣ кунад дар саҳна. беҳтарин. як суоли дигар дар инҷо аз тарафи шунавандагон шудааст. мегӯяд ки акай хаём баъд аз омадан яъне ва оғоз кардани ин чорабин яъне соҳа дар назар дорад, ин соҳа оё ягон чорабинии консертӣ гузаронданӣ ҳастанд, дар нақша ҳаст дар солҳои наздик ё ин ки на? ростӣ мо бо ҳамроҳии бахтиёрҷону шорухҷону муҳаммадҷон состави зиндаи мо аз 3 нафар иборат аст. мутасаллист мо таслим гирифтагем ба хотире ки ман ҳамчун композитор бо худам ман оҳангсоз ҳастам. ба ҳамин хотир бале мо консерти зинда кӯшиш мекунем ки яке аз консертҳои беҳтарин гузаронем бо таври зинда, ҳама чизи зинда бошад. лайв 3 соат мера, 2 соат мера консерти зинда бигзор ки ҳама мухлисону ҳамунҷо одамое ки мебиёянд як ҳаловат, як кайфияти мисол беҳтаринам бигирам. ман фикр мекунам ки агар ки мо кор кунем дар ин соҳа, яке аз консертҳои беҳтарини 2026 ҳам хел планода ҳаст. соли 26 ҳам наздик аст дигар.
соли нав наздик омада истодааст ва хеле воқеан ман фикр мекунам ки кор кардан лозим аст то ин ки ин концерт ҳадди ақал дар қисмати охири сол ҳам агар баргузор бигардад ин хеле кори бузург аст ва ман бовар дорам ки шумо метавонед ҳамроҳи бачаҳо ҳамроҳи дӯстон ҳатман ки ин кор мешавад ва радиои нав ҳамеша паҳлӯи шумо аст радиои нав ҳам вақт кӯшиш мекунад то ин ки ин гурӯҳ ин ҷавонҳо ин нафароне ки дар ин ҷо воқеан соҳаи мусиқиро мехоҳанд рушд диҳанд албатта чароне радиои нав пушти шумо аст барои ҳамин ҳама вақт мегӯянд фақат ба пеш ҳаракат кардан дар кор халос. Хуб биёед акнун ман мегузарам ба қисмати дигар мавзӯи боз ҳам гӯш кардани суруд аз кӣ мешунавем акнун аз ман гӯед акнун аз ман пас аминҷон агар ки омода бошед мо меравем аминҷон микрофонро баланд кун акнун иҷозат аминҷон кадом сурудро мехонем خب شنوندگان عزیز خدمتتون میکنیم که همه چیز زنده رفته است و محیط زنده است از رادیوی نو اینک در پهلوی ما قرار دارند برادران عزیز ما در بگیم که خیامی مردم برادری ما و امین سفری پس موسیقی بلنگویک ها وقتی که دو نفر هست باز مشکلی زیادتر می شود و همون خاطر مشکلی رو نگاه نمیکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محیط زنده است محیط که زنده باشد مشکلی حتما جا دارد پس رفتیم با قسمت سرودی نواتی چی نام دارد سرودی ما؟ نام سرود دلبرم دلبر دلبرم دلبر همون؟ خانه یعنی این سرودهایی هستند که فکر میکنم تنها امین جان صدای خودش رو گرم کرده شده است مشق کرده شده با آهنگ‌ها تا اینکه سرودهای خوبی خود را برای ما پیشنهاد کنند بهترین دلبرم دلبر در اجرای امین سفری پس رفتیم یک جای گوش میکنیم آماده هستیم 2 1 0 رفتیم دلبرم دلبر خانه خرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد نگار نازنین هستم غلامت بگی دستم ببر بالای بامت دلبرم دلبر ببر بالای بام کسی نباشد بیده بوس از آن گردی لبانت دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد браво ва бо ҳамин дӯстони азиз акнун биёед мо гузариш мекунем ба қисмати дигар суолҳо соли асосӣ
барои имрӯз ман фикр мекунам ки як бозӣ на танҳо сол ин бозии асосӣ аст ки ном дорад ин ё он. биёед инро мо ҳамагӣ чанд суол омода кардаем. як суол ба шумо, як суол ба шумо, як суол ба шумо, яъне бояд интихоб кунед ин ё он. тамом. агар ки омода бошед мо шурӯъ мекунем. омода ҳастем? пас рафтем 2 1 0. аз ки шурӯъ мекунем? аз ман. Не аминҷон бояд мегуфти. аминҷон бояд мегуфти. боз аз ман. бале. дигар илоҷ нест, боз аз ман. бале, рафтем. суоли якум ҳамин аст. видеоклип ё лайв? не, видеоклип як видеоклип, хоб. меравем ба қисмати Хаёмҷон. дует ё танҳоӣ? танҳоӣ. саволи чест не аст, саволе ки аз таҳти дил ҳам чизе ки бале, бале, ҳамин аст дигар. ин бояд ҳатто андеша кард ҷавоб гуфт дигар. беҳтарин аст, лекин бо як танҳоӣ бо эҳсоси дигар дорад. як кайфият надорад. бале. Кайфият бале. танҳоӣ додам метавонам. хоб, мегзарем ба қисмати нафари дигар. Инстаграм ё тикток? Инстаграм. навиштани суруд ё импровизатсия, Хаём? навиштани суруд. драма ё ин ки комедия? комедия. хоб, рафтем. қабакнин ин ҷавобаш дигар ҳаст ки баромади зинда ё сабт? бигзор ки зинда бошад. ҳарчи ҳаст бояд зинда бошад. меравем. суруди ошиқона ё ин ки суруди ҷиддӣ? ошиқона. сағира ошиқ шуда чӣ бало. хоб, меравем ба қисмати Хаём. эҷоди шабона ё ин ки субҳгоҳон? эҷоди шабона ё ки субҳ? яъне бале, субҳ масалан барои шумо илҳом бисёртар меояд ё ин ки шаб? субҳ. эҷоди субҳ, бале. бале. хоб, ин савол аллакай ҷавобаш фикр мекунам ҳаст. либоси озод ё ин ки классик? озод. классикро ба фикрам бисёриҳо дӯст намедоранд. раҳмат. мо дар қисмати бисёриҳо шумо да таъриф раҳмат. хоб, Хаём, танқид ё ин ки таъриф, кадомашро қабул доред? ҳардуяш. рости гап инаш на онаш. як саволе аст ки агар ки таъриф кардӣ дар баъзе мавридҳо вай меган дар таъриф аз таъриф гузашт рафту, танқид кардӣ меган сиёҳ кард. барои ҳамин як саволе аст ки дар ин ман ҷавоб дода наметавонам. рости гап узризиё. хоб, суоли дигар. машҳур шудан ё озод будан? суолҳои душвор медиҳед. озод будан. озод будан аз машҳур шудан беҳтар аст. озод будан. хоб, акнун суоли охир. меҳмони ин барои меҳмонҳои гузаштаам буд, яъне ки 1 миллион мухлис ё ин ки 1 миллион доллар? савол ба ман буда? бале. 1 миллион мухлис. браво. хоб, бале. ардуяш. беҳтарин. ва акнун биёед дӯстони азиз, фикр мекунам ки оҳиста оҳиста вақти мо низ ба анҷом расида истодааст ва мо гузариш кунем ба қисмати дигар. қисмати дигари мо ин барои мо ва шумо маълум аст ки чӣ аст. сурпризе ки барои мо ва шумо омода карданд. фикр мекунам охирин суруд ҳаст. ҳамхел дует барои мо пешниҳод мекунанд аз тарафи бародарони пурҳунар, бародарони хушсадо. албатта инам Хаёми Мардон ва Амин Сафарӣ. бубинем, чӣ ном дошт дует? намебахшам. бале.
صدایتان نیست. پیدا شد. намебахшам. بله. نمیبخشم. پس اگر که عین زمان دویت رو برای شما ما پیشنهاد نکنیم نمیبخشیم. پس دوستان عزیز این دو نفر رو نیز ما در یک جایی جمع کردیم به خاطر همین دویت و به خاطر این صداهای بسیار هم فارم و آشنایشان. اگر که آماده باشید ما آماده هستیم. خب دوستان عزیز خیام مردان و امین سفری در اجرای زنده در محیط زنده از رادیوی نو پیشنهاد شما میکنند سرودی نمیبخشم یا اینکه نمیبخشم یا اینکه نمیبخشیم نمیبخشم. پس نمیبخشم رو بیاد یک جای با طرز زنده از رادیوی نو گوش کنید. عزیزم هرچی کردی من نکردم زدی خنجر به جانم جنگ نکردم زدی خنجر به نزدی دوست و دشمن جداگی را تو خواستی من نکردم هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد خطاهای تو را دل داده را شکست منم دوباره برگشتم اون منم به قرار و به تابت منم به صبر و به جان و کریزی تو منم مرا تو کشتی عزیزم به رحم و به جان و منایت منم مرا تو کشتی عزیزم شکست منم دوباره برگشتم آن منم به قرار و به تابت منم به صبر و به جان و کریزی تو منم مرا تو کشتی عزیزم به رحم و به دل و منایت منم مرا تو کشتی عزیزم هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد خطاهای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد خطاهای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را هیچ کس چون من نمیبخشد گناههای تو را خطاهای تو را سلامت باشید. زنده باشید. براو و احسن و آفرین و صدایتان خسته نباشد میگیم دوستان عزیز از نام تمام شنونده های رادیوی نو و بینندگان یوتیوب کانال بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم و اینک دوستان عزیز وقتی ما نیز به انجام میرسد و اگر که یگان پیشنهاد یگان سوالهای دیگر در اینجا نگفته باشد من یک از نظر میگذارم و با همین فکر میکنم که جنبست میکنیم. فقط خوش آمدید گفته ایستادن. فقط شنوندگان خوش آمدید گفته ایستادن. خاطرتان میکنیم که خیام مردان و امین سفری بودند پهلوی ما. اینجا همین یک امینی شده است دیگه تمام در بالا زده است. خب پس
агар ки ягон гуфтаниҳое бошад, ягон пешниҳодҳое бошад, ягон суханҳое нагуфта барои шунавандаҳои радиои Нав, яъне гуфта бошед, марҳамат. мо хушҳол шудем ки ҳамин рӯз камеам боша мо бинандагону шунавандагони ҳамин радиоро хурсанд кардем. ман чӣ гуфтанем ки оянда ману аминҷон сурудои беҳтарин мекунем барои шунавандагони радиои Нав. Бале. гуфтане ҳастам ки аз ҷониби мухлисон як даромада наворклипи ману аминҷону як лайку комент дастгирӣ мекунанд. мо хеле хушҳол мешавем. Саломат бошед барои дастгириятон. Беҳтарин. Дар кадом YouTube канал? YouTube канали вай Parus TV. Дар Parus TV даромада шумо метавонед ки аз ин YouTube канал клипи нави бародар азимо Хайём ва Аминро барои худ бигиред ва пешниҳод кунед, тамошо кунед, ба дигарон пешниҳод кунед ва дар як ҷойгӣ албатта мо рушд мекунем бо дастгирии ҳамдигар. Пас бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. хотиррасон мекунем ки азизони дил, инак шоу барномаи муҳити зинда буд аз радиои Нав. пешниҳодатон ва сарпарасти кули ширкати мобилии TCL нуқтаи дастрас ба дунёи рақамӣ. меҳмонои мо буданд Хайёми Мардон ва Амин Сафарӣ. бори дигар хушомадед мегӯем ва то вохӯриҳои дигар. Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда.